i veliki pozdrav svima ljudi, Aleksode, ljudi kao što vidite. Danas ćemo da radimo nešto drugačije na mom kanalu. Neće biti gameplay, neće biti ništa. Isprobavat ćemo kopije Clash Royale-a. Ja sam našao samo 2 nažalost. Izvinite zbog toga, ali eto barem nešto. Znači, pa eto sad ću vam pokazati te 2 kopije. I znači ljudi, evo to je ta prva kopija, neki Craft Royale, Clash of Pixels. Znači ajde otvorim aplikaciju. Sad sam ja skinuo, mislim. Ajde ajde gluposćena. Mislim da. Ne znam kako igrica, ne znam ili o čemu se radi. Sad ću ja to da vidim. Znači, kako se ovdje učita. Znači, konačno se učitava. Znači, evo Craft Royale. What the heck. Malo čudno. Znači, ovo je ovdje vjerojatno princ. Ovo je kao Welcome to Craft Royale. Ok. Ovo su valjda predstavlja strelce. Ovo knajta. Ovo su kao wizardi. Valjda. Znači, ovo je kao veliki. Ovo je vjerojatno giant. Start unlock. Odigrat ću još jedan battle. Znači ja se vraćam kad završim ovaj trening. Znači ljudi evo nas u ovom kao ovoj kao bici. Evo neko se učita. Stvarno ne znam šta je ovo. Ovo. Mega i ovo gode. I ovdje ti je jedan glavni tower. Znam iz Clash Royale. Samo tako da znam. Pošto je Clash Royale najviše igram. Clash Royale je najbolja igrica. Ovdje ne možu uništiti jedan tower. Što je već baš ubate. Ovo su neki strelci. Ovo kao baca nešto sranje neko. Fear cup. Dobro, ovo ću završiti jednim hitom. Nek firebola. Ovdje mi sluška. Ovdje je jedna sluška. Evo, ja poveli smo. Šta je ovo? Mushroom spam nešto. Neko sranje. Znači ovo sad da instaliram. Znači ovaj video nešto mi se ne smije. Znači snimit ću drugu epizodu, isto ovo, druga kopija, vjerojatno znate
svi koje je to, ali eto, ako ne znate, saznaćete za par dana. I to je to što se tiče ovog klipa, mislim se i do tada. Jedan veliki poz.